Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün noyabr'nın 21'i çarşamba günü. Ukraynada menlik ve azatlık konu 5 yıl evvel Kiyev'nin müstakillik meydanına binlerce Ukraynalılar çıkan idi. Sebep sabah Prezident Viktor Yanukovych tarafından Avrupa Birliği ile birleşme anlaşmasının imzalanmaması oldu. Milis hadimleri miting geçirgenleri kuch ile dağıtmak tırıştı. Bunun için barışık narazılık dehşetli çarpışıp alına geldi. Kuvvetçilerin hareketleri neticesinde 3 ay devam etken narazılık vaktinde menlik inkılabının 106 iştirakçısı helak oldu. Simbolik olarak onlar kök yüzlüğü kahramanları dep adlandırıldı. Ekibinde ziyade narazılık bildirgenler yaralangan edi. Bugün bütün memlekette kahramanlarının hatırası anıldı. Ukrayna Prezidenti Petro Poroshenko umur arkadaşının baş nazir Volodymyr Groysman ve Yukarı Rada reisi Andriy Parubiy kök yüzlüğü kahramanlarının hatırasını andılar. Onlar menlik inkılabı kahramanlarının hatıra stellası yanında çiçek ve lambatlar koydu. Müstakillik meydanındaki kök yüzlüğü kahramanlarının aleyasında anıma tedbiri geçti. Gün devamında helak olgan kahramanlarının hatırasını anmak için birçok adam geldi. Onların arasında çoğusu 2013-14 seneleri paytahtının merkezinde Ukrayna'nın müstakilliği ve onun Avrupa ile birlikte geleceği uğrunda kureshkenler. В момент, коли наша армія, оці фотографії, влиця, серця. Я клав квіти тільки що до... Мен Сергей Дидыч'ın fotoresimi yanında çiçekler koydum. O meydanda ölgen yüzlerden birisidir. Birlikte prezident müdiriyetini piket etken edik. Jovtnevi sarayında yaşagan edik. Pek çok konuşaydık. O bizim manevi ustamız idi. Я повинна бути тут. Я вижила, хтось не вижив. Men bu yerde olmak gerekim, men sağ kaldım, çok şükür ama başkaları öldü. Dekabrinin birinde Bankivski sokağındaki çarpışıvdan son men Qorantam ile İnstitutska sokağındaydık. O yerde yaralandık, meni ağır yaraladılar. Akayım, oğlum ve kızım da zarar gördüler. Bular Berkut edi. İşgal altındaki Kırım'da Rusya tarafından kurulgan Kiriç Köprü yerinden yılışa. Bunu fezadan yapılgan köprünün foto çekuvleri tasdiklay. Fotolarını vaktınca işgal etilgen topraklar meselelerin nezirliği yayınladı. Ayrıca kemerlerinin yerden iştirmesi köprünün merkezinde Kırım Yarımadası'nın tarafında suni uymesi yerinde olan. Da iki telekülü kısım Tuzla Adası topraklarında köprünün bazı bunyeleri yılda tahminen 9 santimetrlik tezligenen. Yer içine otura da yılda 5 santimetrden ziyade tezligenen kotarılgen yerler de var. Mütehassıslarının kıymetlenmeler ine Kore köprünün yerinden yılışması onun ayakları yerleştirilgen yerlerde deniz tubu stabil olmaganını gösteriyor. Ve bunun ile Karadeniz'e menfi tarzda tesir eti ve adamların hayatı için tehlike gösteriyor. Yaramay hava vaziyeti ise köprünün sağlamlığına da ziyade tesir edebilir. Interpol başı Cenubi Koreya temsilcisi Kim Chen Yan oldu. Bu haqda teşkilatının Twitter ağındaki sayfasında haber etili. O Interpol reisinin vazifelerini icra etiydi. Onun rakibi şimdiki vakitte teşkilatının vice-prezidentlerinden biri olgan Rusya generalı Alexander Prokopchuk idi. Prokopchuk'nun tayinlövüne Ukrayna ve Litvanya karşı çıkan idi. İçtimai ağlarda ise Interpol Putin için de adlı narazılık aksiyası başlangan idi. Muhalifler Prokopchuk reis vazifesine tayinlengen takdirde kaç kere Interpol nizamnamesini bozgan Moskva butunley teşkilatının faaliyetini nezaret edeceğinden sakına ediler.
Франкистан Гвианасында гуру космодромдан Украин көчүрүүчүсүнен Вега тайшыйжы ракетасы учурулду. Дортунжи басамаклы маршевый көчүрүүчүсүнүн блокуну Южмаш Украин заводу иштеп чыгарды. Бу акта ширкеттин матбуат хизмети хабар этти. Ракетанын жардымы эле орбитага Мухаммед 6 Магриб жолдашы чыгарылды. О ер юзундагы денешмелерни ve февкулядый вазиятlarni кайд этежек. Визер лаукостер 2019 сенесі Визер Украин ава ширкетінің ишыны янартайжақ. Боқта ширкетінің матбуат хизметі Украина президенті Петро Порошенко лаукостерінің баш мудирі Джозеф Варади или кечерген Корошевден сон хабар етті. Украин фиалының инкешафына ширкет $2,5 миллиард ятырajaq. Бұның нәтижесінде маршрут ағлары кенлешежек ве елжоларының нақыл етілмесі артажақ. Айрыжа тахминен 6 бен яны иш яры пейда олажақ. Визер Украин бөлігі өз ешіні 2015 сенесі апрель айында тоқтатқан еді. Сам факт повернення Визернің кері қайтуы бұл қарарын қабыл етілуі. Украиндаки ислиатның нетижесі. Бұл садыжа украинлер үшін фияты үжі солған сиятларынан файдаланмақ дегіл. Бұл да Авропаға интылуларымызда қол тұтув. Оның үшін пек қуанам. Пек қуанам бүгін Визернің қайтмасыны құтланғанымыздан. Полония Сенаты Украинадаки 1932-33 сенелері Голодоморның 85-ші еллығы мұнасибеті еле қарар қабыл етті. Бұақта Твиттер ичсімей ағанда Украина елчесі Андрей Дещица хабар етті. Полония сенаторлары бұл фажаны ұнутмамақ ве оның ақында білгенлеріні тарқатмақ Украин халқының интылуында өз бірдемлігіні білдірділер. Ве айрыжа 2016 сенесі Полония ресми оларақ Голодоморны Украин халқының геноциды кебі танығаны хатырлатыла. Урметлі серджелер, бұ дақиқаға бұ сонки хабармасы дадачы хабарларны сізлер UATV.ua сайтымызда оқой білесіңіз. UATV или олыңыз сағлықнен қалыңыз көрішкенде.